Немесе уланталы. Азыр бу вариантты тартып берем. Ошону бүгүн 3 видео чыгат. Кеттикиле немесе. Сіздерге Ысыкөл онлайн YouTube каналы 12 март Каракол шаары алты рынок. Чет-четинен эле тартып берели. Ford Mondeo 2002 жылкы механика, 1.8 объем, 7.8 расход. Баасы жазды 390 мың же 300 мың көрүнүп калыптыр. 709 02 48 07 номери. İçi taptaza ki. Çikolorunun arttı. Kimse bunlar gidip canında Honda Stream 2001 жылкы 1 GT объем, 6 GT расход, 500 мың дейт. Номері. Mercedes 124 90 2. жылкы 2.5 дизель 5 GT расход 290 мың. Aylam kelem qayda. Audi 100 88 жылкы 2.3 объем, 8.9 расход, 2000 сом. 200 мың сом. Audi S4 91 жылкы 2 Mono 7.8 расход 280 мың. Номері. Daha bir S4 тұрады. 91 жыл 2.3 объем 220 мың. Есть варианты. Номері. Audi 100 Celebrity 86 жылкы 2.8 10 расход 290 мың. Вариант мал дейді. C4 Вишневый цвет 91 жылкы 2.3 объем 911 расход 240 мың. Жанында семерка 2010 жылкы 1.6 6 GT расход 150 мың срочный. Базардың içindeyiz. Toyota Ipsum 97 жылкы 2 объем, 810 расход, 5800 доллар. Есть варианты. Так. Matiz 2012 жылкы 08 объем алды. Расход 290 мың. Уф. Кондер автозавод сигнализация номер. Audi 80 1.8 GT 8 расход 190 мың. Так. 80. Валада 21.099 2. жылкы 1.5
Объем 6 GT, расход 145 bin. Honda CR-V. Пробег 200 deydi. 2003 yılki mexanika. Объем 2, расход 7.9, torku mesin 700, 7500 dolar номері. Мерс 84 жылқы 2, объем 6.8, расход 150 bin. Есть варианты. Жанында Audi C4 91 жылқы 2, объем 7.8, расход 280 bin. Injector варианттар бар дейді. Номері. Mars 210. 2002 жылқы 3.2 дизель 600. Салон. CR-V. Оранжевый түстегі. Золотистый сияқты. 97 жылқы 2. 15-8 ол расход 500 bin. Жанында Нива 90 жылқы 1.6, объем 8, расход 150 bin. Срочно. Део Матис 2008 жылқы 0.8, 5.6 расход 275 bin дейді. Возможно варианты. Номері. Түсі да бір. Şöyle baratып тартып көрсетеді. Mercedes 124-91 жылқы 2.3. 18 доллар 260 bin. Номері 501 98 81 98. Так, дальше. Екі Audi, екі Mercedes тұрып қалды. Audi'den başlar. Audi C4 93 жылқы 2.6, объем 8, расход 310 номері. Серебристый C5 97 жылқы 2.4, 8, 10, 320 bin варианттар бар дейді. C4, C5, 2 Audi. Mercedes 93 жылқы 2, 8, 10, 300 bin.
Nissan 92 жылғы 2 расход 95 bin. Sondan ары кетtik ile. Fit. Sağ olun. Yaxşı. Honda Fit 2003 жылғы 1.3 объем 5 GT расход 560 bin, автозаводка багаж 9709 97 17 30 номері. Çandali. Bayanda oturad. 4E34 90 жылғы 25 89 расход 300 bin deydi номері. Odyssey. Honda Odyssey 2003 жылғы автомат 2.3 объем 10-12 расход 530 bin. Звони 556 64 84 47 номері. Passat 89 жылғы 1.8 объем mono 7.8 расход 130 bin. 707 10 32 64. Mitsubishi Delica 95 жылғы 2.4 объем 10-13 расход 500 bin номері. Mercedes номері. Музыка бар жерлерден тартқанда авторский право нарушать етіледі деп. Жерде видео блокқа түсіп отыр. Кішкене музыкасы жоқ жерлерден тартып тұралық. Audi C4 92 2.8 объем 8.9 расход 310 bin. 17 100 604 924. Mercedes 124 88 жылғы 2.5 дизель 7.8 расход. Есть вариант. Вдруг номер вармал второго. Daihatsu Cherry 2006 жылғы 08 200 bin номері. Daihatsu. Корейские машины. Mazda Daimyo 1.5 объем автомат 360 bin. Номері 2003 жылғы. Golf 4 2004 жылғы 6.7 расход 5600 доллар. Номері 990 652 666. Универсал. Универсал. Машина Honda Odyssey 2001 жылғы 2.3 объем 8-11 расход 6000 доллар срочно.
Mercedes. Golf 3 93 жылғы механика 1.6 расход 6 литр 200 мil договорна. Копейка ВАЗ 2101 77 жылғы механика 5 ступка 1.5 объем 7.8 расход 65 мil 709 89 94 32 номері. Жанында ВАЗ 2115 2003 жылғы 1.5 объем 6.7 расход договорна 110 мil 701 24 34 44 номері. Шуңгана бүгүнкү эфирди аяктайлы. Силерге Ысык Көл онлайн YouTube канал болду. Биздин баракчага катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.